Ekaewo na siwos. Matuyasin lalalfungi. Si belgattaga na ye madawos wikos pange. Nagoslian nga tigidisya na pange. Nga sangon sukungo ni kesta takay ni Lasha na diginis ngayang ngasya nak nasyak takay ni Lasha na fa umudawak panakal limit announcement maashan. Naknas kashikat. Kayo, nasivos, kayo, Agdagak sa kingad ke mo lash pe, enge buyang an gain siyak latagay ni lasha, katagay ni pray. Olim God lash, kula malalap na sum ke mo lash, kula malalap na sum ke kolyak wala na lumgat talakin boya ni kilain si penge. Kikot soon besaf na yene ko favela na kisaf na yene ko katlang si kak sa kingkom. Kimana gawa mata ko wala na kat palakin kilain fonse. Immediately got the act fast faka clash in yung katlang si kak sa kingkom. Ke kola na lom, ke met lom, ke palait na lom sa kumfulia fin, might kalans up lom, in ko inak fast ke pesing. Kat siyak tangon madal loming wikod, well all day can dress ko, uya be, well all damlin serle, ene lashwe, ke kolyak lom, kating ka in faka, ke masiwas lom makayifan na. Inwang na naklar si fena, inwang ni talar si fena. Kishipin ke matawag yana, wangin bemaing yarosh. Kung findia wikat kate kufla na ke panang katini na ikomulim kad, katini na ngon matalong inkol kad kita kanilash. Well, alos na kay wasama wikat pa tunin na ke pensinge, kay los sama ash in manasla, elos sama ash in inalalos, ke wangin lalan may tseok lalos. Katsiyak sum, tangon lominak misin sielos na kayo. Akayelos sa mas, akayelos sa matayin copper, sangon lomingkain perkin sielos in sukom, ingkad liya na by kolong. Kat paroya ay ngilalan fungila kum itatari. Kanon fela singi mayin kumba or ena fela singi. Laida to kinalom inak fasyak fin fel singi ena long silom. Kat breaking in Jesus. Metlang lash. Sa misa fin sak singin moli kat lami singi kat kanywi pangon kumbaba. Kine kat broy. Amen. Hey, ikaw na siwas na kayo. Insil balakalwanin fakula na singat ke molash, ke gatsul ba mol soon besia week. Tuesday misenge gatsul batakain wikos. Welcome na siwas na kayo ama, we got in tunin kain wibe. Ak fast yak molye program sa mga tak fast yenge. Ngasiyak finawo, mga tash keo, Rek manasum ashibenasum nakmanas. Like ye go share ye in mo ko invasialik ke Facebook page lo man. Kung
Sikosagin ko rin maging Roku TV duman finash. Kuminso me check us out on Roku. Ko ki Apple TV ko mesi saya. Kumkabensum na Amazon. Kumkabensum na kikasingold.com sa pa website la siya. Sa nga live mo kada stream behash ke. Maingin na kayo at flela na sum finash pe na sum nak mo na si kosa ging kain som irong yaliye finash suggestion lo mo katin kain na kuye pe katala na welcome i comments lo man. Kula malab na si was na kayo pe masishek na wi katin karngin gat ke donations, monetary donations lo san kula malab ke kalanglan kat maning kom tetuin cash kat kat ko na shining yung okipese ngay. Nangan ak fashion be announcement lash ke Facebook page lang kasing ko lang. Monday kuno kontaw yak sel namina ashke tari ashke Facebook page lash tari. Tuesday narina eldalta kay nito ko finan Honolulu me. Wednesday taw yak petari yak ke Wednesday ke Facebook page on Leminister Skipper from Kushai. Kuloman lab Leminister Skipper ke cash aloman. Ato stuff Friday setting nga sunaliyak setting nga pa iske. Nga tal day kuluk nga waya namda. Nga to ko akata ye setting nga offline nga mo ikan langan ko siya kayak na ke sumosla na ke incho po siya ke Facebook page la. Ano nga election na ispes nga tal day kuluk na siung sa masup ta kufla ko na yakan. Kuloman lap na siwas na kayo wasen refinasyon no take interest ka langan katamlan serle kus sigosong insimbe nga siya. Hello Sarah na outline say ka fa ka lo sa usotin kan cash kung ke read ka ke research lo man. Pangan March ke Facebook page la siya. Kulaw malalap na siwas na kayo and back welcome. We ka din kan like and share and nga flow ka ng bella na sildig interest ko. Kulaw na malalap. Kulaw malap tigini siya na ke announcement yok tigina kayo wagi price makum or akfashilain kan sang awin na klasyo na kimakataga ni kayo. In we coming kain akon ye be may fakak makum akkalimitaringan. Tuesdays pa dahil sige dan we ka makatagain kain lakin mamagat pray kain kekta na siya Monday, Tuesday, Wednesday ni kisette at amo sila ka kisette ang kanakataye manak si kisenrian yan. Katwal kami kumbenta ka naki website page la siya kung konsum naki www.gasincall.com ka word of knowledge. Kula malap na siwas na kayo waki oye wo makus ito makus akfashin gasgat ki iplan proy ana faklatig ni siya na cash na ki monetary donation masang akfalye be moling kay si mama urik maganyak na ki dela kasa ka life kasa nga yoki na kayo waki dada lo wasin ka hindi mama shpushik yak si metalal fung iwiyash nga kada ko la oye ka ki taklalan may fakaklasya ngay akfasye kuno kon ki Monday, Tuesday, Wednesday. Tigni siya na leto ko kita sta Friday 7. Naldulang in 7 ang tamo sila at kanakataya ki Senrian. O na faklal tigni siya na finash enina. Makat kansisin siya ke malututsingan metigi 7 yo. Akalemye. Finne ka na siya outline kakat fak mo fakalo. Metigi ta kapon faya ki 7 yo. Tigni siya na nga mo pange announcement to masyu ki pelsinge ang vlogen kom med eviniash mga fakla may mukle kom yakki announcement man kan laga fakama. Hai kino malap taking mo nga welcome along sige. Okay. Welcome na siwas na kayo mata ko flip siya was medisito siya kayo na su Mario na from Purian kayo na su Frank Aloco from Kent.
Washington. Thank you, Jesus. Kilamalap Frankie Marsha. Rootsy cry kayo kilamalap kenya kilin kayo benasum. Along the way ben gaksakin gat ke ashlosan kulon amalap ke gos Flia bashay was in akalimila gos wikat gos orongope. Facklash ke yunengin okipesenye. And assume be Nancy Misima finan kona nga life magmash kona aloha na sum yen gumashwean na zume se uloman be. Laman lapangan wait madagang kasta na ingina dekin nga lalal mo pela fulfill what kuming ganda weke. Fala loman faka. Okay, huna. Right, lumalap nga uwi kong kifaksyen. Anulal tignisin welcome ko was. Kaya kan fast na medash may tolo makatagilin Washington ma utyak. Yes. Along si vaccine, thank you Jesus. Kilo Tamil Frank. And as you was kayo mautyak finne la ilo ka oye. And makusashuan lumalap ki ko was kanakalimi kadingan kay chiya. Ay kay fakal tignisan na kada fast na met. Ay sham tawag liti ka lakin mamay kekta na si ka ki Monday, Tuesday, Wednesday. Itigil ta kahit na lang si sang skoon nga. May tinuon si pange. Nga fleng na siya. Ignis ka fingat fast na met. Glamala first na met. Alright. Naglamalap. Koto sa kasi si Bagaduchak na kaya nga. Na si Philip si nagikoto siya nga ba. Takay ni si Orela sa siya. Kapil mo lila ayak sa siya yi. Madutut siya Monday ang lentol ngol. Lenla la lan Babylon ayawela. Na Jeremiah longolya fasalgos ng gisngelagos pa malutut siya eta kakeo. Katita la Jeremiah sisin met pala falet ma we pala na sinalik na din kading na sitaklop ngan kain Kimarit singe el fasalgos na gisngelagos pa malutut siya ngan kain rita lakatash na nga tagan kaya katay Fak lang alem gatlan Israel akes mak yeko wosin tien alela met pala siya matayin marslos. Kakta na met siya fak makain pali pel fasha in kiyape ko wos. Nimet ko wos loang na ke may malalos ilos fak gas nakikiyap kainek nga tien sa pelos. Ngalem kat kala na pa fak maingi. Na akinam tawag ke ipsingan na ke fos alkor fos siya singe. Som nage commentary magyakata yan taka kaya si Bible knowledge, si live application na source si luo siya yung asumin ko yung kilila faklalo sa Karen ni kafakya. Naki mutawagan na kata yung singa kalimila Jeremiah el esang mal fakilada singe. Inkain utak na selos ma somnikian Jerusalem nakish enin show. Katitala ta ash deportation sima itak King Joe Aijin na naken queen singa kung gandi ka luto ko siya lakos fasalgos ngis nga lakos. Sikyak deportation singa ka pel sima utak lelos ke show ake yak lam fuko yang alit kos metigisus del Christ. Na evine pangen na leta singe ema sim singe matukun uteklelo siya. Kaslan gat na silos maudokle na gisho abange. Na kasma akademia kinge kasin akademia na silos ingain itala som silalos nge ek epat kata. Nakadefa faklusian ke. Na fakla kisap ma akademia ke text pa elosin masayla iwe silos. Elosin siya dali nokak. Elosin kay nukuya kata email alos ki plan bel singe. Ara ma elos mtara anan peli na kay waki elos mta financial losa. Elosin layla and maslos ma
kona kawakla in kain season si kemerat le inarstalik mugultalik matay natalos. Elosin temot kema ash met mai kain daga fact na silos kain o yema matasilalos nge esa na para ikekla ki matawak singe mo elosin ti long katena met mapangon fact melos met palen maslolos kamet ma faking ma kasin lalmet met na silos ma nara jermayel simina kalemila kelos ya matawi elosin kain ore la o yela losa na kelos matalan silosa may ne pat kadam ta silos nge finne as met pala saye kamet saye fact mo ekitin bel na balose matawi elosin chia long mayen ma jermayel faka ma inspire ki asin kat na sil tema elsivena kinek na panangaro met nagiwasya ya suel el fakla losa kisi facing a fakla len lala len babylon na wala kalmiya pa ke elosom nge na ki pa akademiyak malosin orela iwelos matahan na kilos matahan silosa matawak live life na inash me misle yorolos in kalim kapaklalos na chermay fak pensilos mo losin kain proy sikarasin god waye proy ki met ma karanganolos ka met babylon sfena los finne pa eslakin met ma fak ma losin roga kalyelos ka fakama fak singe alena academy yok la mayen asnget pal sina na maakula yurin katme som silalos nge yait nge ulji pales elos ya som gane na shlaken kayak sina siloski elos tanget laliki masaplan kat masapken met palangin dafo na panganen sima spesir elosin kain alena kain nawalos teke lusen besima elosim tawenge kadita lakat papatamasin ka shawil may kat na yok lang sila si. Nara aspe ulela lalma ilakkalem yike kasin leta si hingipe. La asplen si mo floken yak melos na juda. Insang finchak na silos na ki may fasik na silos ki pelfasha. Oye si ngayon mo elosin kain akilin. Kilos som ngayon elos som gespen maeta na silos. Nakiplan pel si maudokle na silos nge. Fincha ka pa elosin kain flok yang narin kat. In kain akilin. Kat sina maus aksikosyo kilos le legian itchap. Shelik me asasya. Uselos na ki felinulayan. Esang na silos katang la kimayon kanin mange kat sepe na basang kayak na silos nge. Na pange mga si mayok masikyak na silos. Oye singaw dakyang, yeit nga o singa elosin mata na kata, kirsipen elos ta, ngayt laligi kat payanang maingi ta sikyak na silos, na elos matayin elya. Lem kadil fak, ki yeit nga ulan Babylon, ingi esaf lao, nga fak kalimi pakum dalak na siwus. Yak pa yiwalay lalak in flokin gos me na yen siwus. Jeremiah si penang ewan kimaluto tata. Kilo siya ta mukuya kinsom na vinen Babylon. El kafufusikin mulila pe ipinensi. Pange kayan lalal fungilan met palasing. Lalo siya mafalok. Mafalok na pa fakim maritsing. Ahok nga fak makuha siya kung naiyayak. Nga fa falokin ko us me na yen tius. Nga fa us ko us me ligim tanfel. Nakewa, eligian nakewa. Mga akfash ye ko us siya likwe kalmel orela del mailik. Nga fa falokin ko us me na infel. Singap sa pay ko us laligi nakisyo singe. Pangin pel si mail lalfungi ko malem of lonos me ke kalal ke plan si lalnge yait nga ulsinge pasis orekle. Idakyang na silos
inkain ime layan elus dawian in bayakyak inkain live life as normal ki pel si mailus mtawya when pel si mailus e flok nge fin shakan pa ash kal mexique ayaw nanak auliyak inkain shuk ke kat mayen kat pa bel faklay si katlemta na para lorela sang inspire word lang insil chermaya uli na ki fosal ko singa yok in wangen maitsayama ak fossi talik natal ngi kipalan bel yeit nga ulsima elusam dain strong pange ako lalak kasya klak igno konsiki mandian ngan anu si matsiwiyak ngay tigni siya na sang pelan na siya tigni siya na an kain skumin na ki malutut siya ngayon wikat ke an kan transition na ki ako lalak na ki kasya ki Tuesday lamala Kyllä tekin adena käälle määkätäjä luoman kyllä kaksakin katke käälle tagajurumean along sinapai Jeremiah 29:11 siangan fosma ngalle akes makinya kekipel ma ngakisin siagi masiknain mollaka men in fact mo Jeremiah 29:11 Luxury na kalimila limkat mo kayo na pa ito. Mo kayo na pa ito sa afla. Use mama to have an expected end. Kadingan ash finjak na po sila sinil. Kima sa masikya ko. For I know the plans I have. The plans I have toward you. Plans to prosper you, not to harm you. And to give you an expected end. Singan foster nga le isam ye nga friend nga na long si share ke ben mama ta going kusin siya ki. Nara ke agata ya lal teginan nga walang nage agata ya may lorela nga kilo kaksakin kat ke. Kaya saan masipet ko inakay kat ni siya. Tegin bangan marsher ka. lamala tignis kulo ki kasha ki wasingal si makumsin kasha ngayon alena oilal na ki plan silan katma inflokan la dalit natal ngay anaki ma adash ki nakatkan fast na ki Tuesday ba Fast na me. Ngatan mga ni Celestia na ki kulle andila. Okay, Tuesday may ilan tol ngol si Fian fact mo Lela pa ako ten lomin sa tako. Nasamit nga liya siya nga silakin kasi ma Eric si Brian mo lalamdan fel. Kat nga bintawag ke, natigni siya na latako ki samit nga lakos diya nga na skiloan na ki samdu ka nga. Samso nga kalamiyak mo masil asap na na piya nga kan tawag ki akademi makataşkıya ki fasinu stansa silu. O kat met peken elos taka uçak na inensyum. Elos ak fok ki tembal madalong. Harula na kanaos na en Jerusalem. Elos fulia mano misilan metlo ta won vulture in kangla. Munun met kalan sa plom. In may mongo ang kusulem na. Desperate. Desulpe faksing ngani la kalim gela mesikyak nge. Sam kun gemet peken nge tako. Pange pelsima uchak lalos na Jerusalem kana uslama trong e. Na faksing fakta na met lal nge en weklepe. Alena katlita na hanin kanausikle fel silosa. Na natin complain jiborik linge. Complain ki devastation. Ki maupe yok masikyak pangafak na ki metlalos nge slaughtered. Na metlokalok lalos nge daga alenaf shesh na silosin shogalosi. Fakla ilse masumgasla samsukungan alena pakasinge LPC channelen please ilang sexing God.
Inanak na stay sa maguluklalos. Lenkan nanak nas rela o yesi malenkain isla el yangal kelos kisbene madalan gata. Pangavaka kasi sineta ka pekisam itngal akos. Nara stanza sinagi akos sham kun lalo ki me masala na Jerusalem. Ke lalo singe lalo singe el se masmisam segong el sham kun na yok kelos mataka invaded their land. Met lalinge. Aro anain wangin le finshak lalos kanakanda lalos sa yok na kung folok leneke metigi los aro katay na ma ladel settle ki felin ulenya ka kepe na shamlan metlan gat na silos arlena yok akkelim ye fin batutronomi longolal kus kalwani yakla kung finera mange na insewo wetaka na yirum. Whereas confine continually committing sin around along silom. Na siling ay tagagi akademi ke tutron na milong lalkos fasingal migos ko wal mekos akataya kanin siling ang masikya. Na mga rani sikyak na temple si malanas kalena mo ilos ma fashion iki pelsi makisya yakle defile anen alena me Oli city singe siaklin yakle. A metlan gat nge, metlans aplan gat nge. O yesi malos liapa, pena silos kata mise. Los somna kepa, safaye, los ma, tak somna Babylona show. Na enzima likie semasa samsung el samram kena ke metlan gat nge ka metlalos nge. Kian kiana shao shelaena a mammalosan pa vultures nge won nge taka kang man nun met nge mana upe ba sikyak nge a konvili betse se ke shai na fun la met mangya na nge na ensimail ilyakina pa met shai metlolok lalos nge liye kisensiak kin silos la me ange apia katlosa pie pang losin katlosin gasikosan na pael tafula ke stanza klimikosin kesinga lu it should be na shamjam kan pang plena sin gat manaknas mwede sam makulu klasha nget mali makatene na urekning masi makatashkenge kume kashkashakchish angenenge gatala kumsikat katlemta Agiksin siyak la siyak ta na ngani lagel siyak nga elitala shipe mga kalimima ara ilusum na gesho pa ora lamang siyakin katpapelin ka nga naos the enemy lalos nga aksaye in mo pang ilusin ka inata ka inil la el katsima reputation la katsima ilos farkin mo esang na silusin na lalos na nag-stand sa aksing yun nga luo kasi ilara lang nga na silakin mo ilarain kain sang na sin ka in kain fakya kasing ni sama motivate the Lord len kain tapokla ngoslala in ganarela deliverance may siya mas siyam sa kong iya il akilin la il fakin la may Israel ingin na delikla may kos il dal siya mo na katatamise saf lang kasi pin matan fel siya ngit malikat kasi siya kun pangavak piya piyakat silos ma kuwis fak mamuli kuwis le na pangayan si ma me el sham kun na yok ora in fact samus sing mas sam sing la kashi kadokat molikat le talekat le nanaknas na sishki makluklash fal na kihine mane madallan gat na ingina del samus sing
anake fakke asa pasmasla election na anenora la kasel ingan election na siya kasha in bange mama kat papelenera in kasha losa right mo long pasensya siya ulan met kapur nge ole mura falok saklom na sin tanvel ingen belit kos hindi sikyak na silos alana fact mail patati na tenin kain ngishain sikyak mange apasam sa kong election na akalamin na siya la in desperation kekataklin maingi kayo ay pa na nagiknakon sige mandia itiyak yang bel lalos ingan matanek ki ito inauliyak ki inganiklan kat lem kat le palalos le stensas nga toluan olela ki apa na kinakalami kunakon ki mandian la ma folokon ma elorela olela in folokon ma sip nata lig nata la na kien ma wo fin shuwa ki siak kapak na kay mema olela ma lema folokon olos me in garangan olos pangan sila kun kalmiyan jams kung ki mga pagkana ka pelang folokon lang na siltig ni siya na ash pe jams ko leta ka pe luti ki samit nga lakos pwede gnis ash samit nga lakos ash pe program lo man Aug. Paano kay Fred? Fred, aug. Okay. Ebe na Samsung ulungan. Kasi yan ben Kasi may sibe na masmos lang ben na pasmos lao naro. Mes kumash ke Tuesday Tuesday. Fine. Namas nga long sige Samsung mas mga liye man ngariti pe pukta be sisag malutot ako nga alin ke fax sila ke sigan luwanganin mo olem araw falok saklom na sin maton felingen bel eat gosh ke kasi na kulog na selos fact kay mo Laim ga de araw falok saklal ay nagil siya kan ngali kumriti na ngali nga kataw nga oyen pero mga put out there Finga chak man asish mi saying ke kung relatar context kanon may lutlutan ngan kan chak man asikla kiko to rela kasin paroy flee ayan na luse kaya nagkipalan pel si ma lim gadil actually rela fulok saklal nasin maton vel si ma uselos le akaw kielos ngan ngay sham gin chok kiset te para nga liksini para la minister na singan kan liangan chak man na siksifena na paina paroy kasin paroy skulay kasin kaya fisilay nga kasin tong lay nga ilito la laim ka at ilko laim ka na rin the problem is bagong vaknan kasi pinilos tiyak sol aray layla inu pena selos Arap na malapigin nga wikom ke malutlut sen pe kaksaking gat ke kumaksa kila Tuesday pe ingkan ala na dictionary lakin niya na sish kulamala tignis look forward na kaya kataya lungki Sam it nga lakos sak na panggum na ki commentary si Sam nga kumin ma-publish klamala Ngaya vlog niya may fan nangasong nagi malutut si Wednesday ang malutut si Wednesday nga nangan di la mesi fesi nga in kashagat ke alright so malutut si nga ke Wednesday nga sam ki conversation si lanlem matamalutlute na anake akademiya ki si fian fakmak kalyeyak fakyak na tijel gas ki kanaos lalan dembol sima ewi matamalutut ngin belsingi
tembalal erata. Fakla ekitsisel illa ligi tembal siesin met tamalut lut fakrasel met luti. Di wo yen yota emasayan lom ke tembal. Foundation sege kapelang sege tembal Jerusalem singe Fukoko yen masa singe fin la fakya fast ne kanane lego kisak na asnge ya alena akademia lapan me kaye na kipel singe ke tembal singe sakna an nge chesi lange kumli lom na la lapinge wang in siesin yoting e fa an yen an we yoting in the kay wa fa rakelik pangan conversation singa fak mo asin maston lem ke me tembal sima masasi mai los askenge na saptas ngal to lu singe ke da wa fan ke fosinga luo singe ya fakla ke pel sima del som de ki tempola en Jerusalem los fast flok na pedani mai los ya so mong lewe sima lemilera singa loto ilange pa lemel shuk teachable moment na kishipesi ke kaslalan matamalutut la second maslolos ke casual remarks si indi na ke etat ke pailang singe ka yot mam sayak nge na lem palemil fafakla la pange mai sikyak na ke temple singe temple aga detala ke masale la ngonlan god nakla temple kishipeningan na orek makin yatako panang falene or mga isikyak. Elos si Febenaura oyelalos pa sibulan bela ma elos kakapewe ma lemel orela oyesin na silos nakalemi na lomsin kata pang. Temple singers lakin God's presence among them. Nakilos falenge Fakki commentaries ngela kato yenen del tuwe ki flok silalos na beta ningen ngetlali tembal singen Jerusalem na ki faklan lemo ki maya fasikyak na kiyana ashmaluo lekshinik na del curious ingain ala na ki konayakla esikyak nge malemil fakne evin ba ema rakelik pailang singe kanaki etat mo rekla na kenge na ipsiak luana ba be assigned si mayak kalim yimangi pange mamailos me ke connection lem malemel jpensira lemel sham ke conversation singe lal na silos pa el ki akolos le ki pesi malasum lo kelos meto Sinsin kun yot metong o hela silikakan. Elitala pelupe eto na yerolos. Na pa nang ilfak na silos mo in kan alis sinsin kekin ay penaki Jeremiah ilfak ki kuno kon sige mantensin edalit din gatnge. Indi akilin nagi false messiah. Den na kaywa maklaim mas kan lan God ashiro. Ini na inash oye makum sang konelos siya. Shikelos, ukwelos nila mesikya. Namasi to kohan pa, ashsanan ma, kushush, ashkainin, pake kainin ma etako, mga esikya, kila kalimil silos, kalyiya kilos. Na fact na silos, ilosin ako lagi kainin mga, matan fel, efelain matan fel, taligelain papa, kainin ma, oye pesos, mayroon yak fashiyak, ta ilke delin focus na yok ke mael kashelosin yukuya yerolosin gain o kakila lalfung ilalosa. Na fakla il assure them la ke kingdom lala ilos fin matake ilose una mayen ka mayen sewo mana kaywa ma el lotelos ke plan pel si ma elwela los forat formange que l'utila que ya todo dava mal wela losa
elkeinas akulana wusi lalus kimael emasikyaka panang la temple Jerusalem temple lankat el fakpela emarakalik iruri inakalem yela pange mai sikyak elita mai sikyaka mal fakla she was paye de kan dafungle na makeme katram yoke oyelash magat matlalal fungi amukui kulasha kapenan tepana kalamilagat matlalal fungi siya de siela na nasin matamalutut ni lemel shigain lekshenik na akolos na nagi maupe mai takake na wangin ke marita masing ito siya takatita masikyak ke mama sikyak si bider kakay sisilos ke palampel si tukma el sham kun mo elosin karin mai fa sikyak tukme malutut singe ngalo lang si kisben sham singe ke ngawiluti gaslan gat misinge na kas mauta kange inkan lekshinik na uskatayeni kadin liye masima yokshipe apakigaslan gata la me mama takain fungul kat ka me mama aslain kain akya voyikat takadin matangit ang liya na ki oyelan lem Jesus Christ sel akola matamalutut nge inka nokap ngakum ki ngakum eken matkalansak mayen Jesus Christ isang kasing na sil Paul ang gandulo ko na church nakadash ki church misingi pange mama ka din na kanako lang metlasya ke kikanin oye mamay sikya katfin mata gelulin karangan yaklan kat katfin mata ki oye na kayo ma katlutut ke mo pange mama kat kain akfashin sang karangan kat yokliki na kayo nga ko min kashas na rin Jesus Christ in kasha kat man el si vena ba faklala mamay sikyak nga elosin kan sin kun siya ba nag false prophet ka false teachers Messiah la kushushen ka meupeta ka kalye yak na si elosin itala at the end ele kashalos la walalos tignis nga may pangi kasha mga kain ekasyak na ki Wednesdayan pela nga flokonot na siyum natin kung fala na ki marasong silom na ki setyan aflukon ka lamala Nagu miskom na iskom na. Teo naman yung sema si Bella din. Lala. Nawala ko yun. Tingin ko niya gulaw naman la pala kaya makataya naman. Abangan na. Langan. Ate ka ligin siya kumlangan nangan. Wait, kumatal ko. Sorry Lena. Gulaw ka lang. Kasila mo talaga ng kapapla. Ano na orang galam na papla iskom Lena. So swal ko wangan siya ka kung Well, thank you, Lord. Kila malab kaya ka tayo nagalim luman nga. Tako kita sa na pape na sapta singa enda shokta kada da skip singa ul ako sila ni kilong ulit kyosh. Ngam tawa ke mak singa tolu long ko sila na ke long ulit kyo toing ulit kyosh. Pamilut sen na ay na ke katake ni porong nga la lutisilal te kina. Si felsike tastanga en metliki elvak mo esmakna mark singal to longolai gushin ke singal to longolai gushin ke to ngolit kyash tigi le jamon la dar fosini ki singal to ngal le ki tar fak la singal to lu senara el jamon la dar fosila ne ki singal to naranga te tako kim tawa kian saptan nga ta ful ma namin fakak lalan pa na nga kulangan ko insang ikes la sapta singan yo kien ang along si suba na kalwan niya faksilar kim tawa kian sapta singan ke faksilan met tamalut sike ilvak mo may tluti woyen yo to ay masayan temple aliye woyen yo to
Masayan temple na. Laim Jesus il tapokol la na kitigin il fact na tapokol la fact mo. Yut ma kum lieng yut kenga ne ma etian na irakili. Irakili ke wangin le. Sa akalim yun na si kum na temple lan temple si ma. Met tamalitin singan tukaksa kingan. Jesus elitola temple singan na ma wangin le. Masala. Nambe masima ini na ilan ko in focus. Tikin il bashala ma masima kumini na kon focus yok na gayan. Tilom sen. When na din may sema pat pa. Eko in kumfin is when na din like when na din may sa palim Jesus Christ. At temple singan pa aning kumpa kumin na kon focus na kaya. Rakilik singan ba wangin le. Naro tagolan may lutlut ke tostaan il tago ke longalay ko slan ke toy ngol siye. Sham kun yok when na din may kalim Jesus Christ si Fena. Matay wai ki an longalay ko slan ke toy ngol siye. Fak yok la gaslal anne to ke fetcha wangin le. Ana ko say wangin le to shok ta gaslal etia wangin le. Na accept yen may lutlut sen toy ngol luen ke toy ngolit kyosh. Gaslan lim na selo singoin liego siyang tapan eproy pa esmak sitako ke si fean nga. Na Jesus il jam kin ndawe ki en vas lang olal gosh il jam kin fig tree ko sak fig soko. Il jam kin si papalya ke sak fig soko sa ma ta fana shonak shaw ke an. Ge Seánach lan seo céimh seach fixúngan i le ceallaimne na summer is coming go bell fóil a bab gur an minge. Fos agus go mar rid singe go gé sabta singe feach mo si mit malut lutlail nga an Peter, John, James, Peter, James, John and Andrew. In lan siag sil lan feach an sil dalla. Fika lim lan vak na sil dal dalini tola. Esikyak nge kum ni mama taking just kalal shamona. Esikyak nge akel kumangan mama il shamongan. Ko ilo se akelin fika. Nasab ta singan fos longalay ko nage longolya il tago tapok la sa fos akos singan. Lim Jesus il tapok alos la vak mo. Ilusin li sak fix ko nga kisha kaya nga shona ko. Pensi ma sha kaya nga nil shona ko na akalim yun si na si ilusin ko ni tola fall weather fall about ako nga summer is coming pelling fall pop karan me nga. Now pe na nagi akal guys si akal ki tag folokalan lem. Kipensi malim Jesus Christ le falo gosh akal mailegan ile ekkelim je mitlikil förlago. När en vaknar till oss må ju signalerna stay alert paroi tapan esmakna ke kaisiagal mai ta fasikya ke losin ko nakilengan. Faslimegas lang ni kilong dolo sa mon ki pelsi ngayon may fototo me. Eto ko when natin may data ko, kasi Jesus Christ la follow ko kita ko akluolal. Nakainin may vesig kaya ginakilin yan, up karan me. Di, ki Jesus el jamram kin sak fi ko. Sapta singel siye for singel ulen ki singel ako sil takker siye sak fix ko. Ilvak mo, eto fest siye si vilash mit mungo game. Nangakumita fin wen in fact un sak fix ko ngan. Naile pakbaki sisi le fore akyak. Tajo kis apta singel dolu fos longol algos il fact ma sak fix ko ngan. Il ashibe. Shona klansha sin kengen il akkelimye apkran me bel. Bel forget bel fall. Ngayon lang may tamalut-lut ngayon, ingay na akilin kay si Maya Vasikyak. Ilosin tiya, ala na force nga lagi, mayin rumors of war, ko, mayin matakapkaran na yung los, ko may
lutiki kiep ko kushush maya ta vesikyak kasi mama tiki nil bashala ki akdesla mongen na kaiwa in fact alle galen give us in fact mo Nikos was itgars Nikos forskning i belgos langas en maun se apkaran na euros ka penge maun se rekin lesala Mainge na sikyak ta shokta tie painge saflayen fela. Di lali fekla galim di pange saflayen fa akel pa may akel pa nga. Kuwas finga nagilin la sak fix ko nga fokla lan siya kaya nga nila kalim ye palan pela. Nakuwase ko in liebe akelin be la me may akel na ke falakulan lem Jesus Christ. Nara fos tôi ngon luolen ke tôi ngon lika shil fak ma lie ko siang. Ko sinala na lie ko siang se kal me yana si kumba ka tinala na karngin ka jang ni ki makuluk ma e kul kat le na ki tole. Aga tinala na lie akelon pelo. Katin si fena e ka kotle. Li kat Cadillac fototoyela pelo, inteu pena si kom. Fak pena ke marito. Il fak mo, il ek fototoyela pelo, kishipin kaleng la na si kom nga kumin koin. Il usi pelo na sish, kating koin nawe la mulas. Kating koin esmak laliki oye magote na naske. Kading ko in eko kot lege shipin takolon lim Jesus Christ. Wayang in siyesin, ayan na siyesin mo dito. Finne de puven, finne wen na din God. Finne Jesus Christ, si fena, fakke merita mo, wayang in ito yesin. Lim God mo kayo na pa ito, la pieben si malasik mo. Nara makunesh, ingoy na, lana eko kot lasano, tapan. Ekatinalana esmak. Katingasik. May talong si bak mangasik yak. Ngasik kisipin takolan lim ilana takolan si may pasapas kisipin katetita. Katete expect. Katikain ito, katikain expect. Nara katikain lut na pelsengen. Kain lituten, kan fulwan lang, kay ko, kan fulwan fong. Nara stay alert. In liye ka chang si fena liki oya na kay wama. Kat itaw matia fal nga kuminaske. Kat misingin si fena ito la. Laim ka dilu se pel se nga Ki siye fos ke meluti tang efak mo. Jesus il fak ke siye fos nga mo. Mayit ka siya o sislaklog. Payin na nga fak na suwos la. Maingin na kayo ay sikyak mitli ki mayit mamunin pel sa inye mise. Me kalme na si kumisengi. Payin na nga fak na suwos la. Maingin na kayo ay sikyak mitli ki mayit mamunin pel sa inye mise. All these things is sikyak before this generation will pass. Fin Jesus il vaki ki palan pel si mai lutina sin maeto. May tamalut-lut ngayon ka may din pel so Fin pa mal vaka. Nakato studies nga vak mo. Mal la kalam yan ba may chu. Mahala na. Sukpe in ngayon. May chu in pel si ngayon. Masukpe. Insun Messiah si ngayon. Ilos maingin na kayo esikyak metliki na mait mamunin belsinge emise. Kan me bailos na kayo pass on, na mahingin na kayo esikyak. Nakatangait mali na misenge. King ako mitola, lim Jesus Christ so na floko ki floko aklu lalo. Pero apkaran me para kataka duti mga ngayon. Nga kung mininoy nito, ininoy lalmit me dinitola. God elusi. May dutut nga ko na ako yakom nakifalokalan lim Jesus Christ.
Katitola may una sikyak, kushush fin vela sikyak, maingin na kawa sikyak, but taking in fact. Tamalel tuyak line, tamalel baba tuyak line, talik tuyak line baba. Matonvel line, matonvel, tokoshay line, tokoshay. Kainin mga nakawasik tayo madash mi saying eh. Men Jesus il fact ke minutit saying eh. Nimit kong force nga kum long mga kalima ngayon. Ito la pela up karan me to shok tia pangay sapla in felo. To shok pela up karan me. May nga ako mem tatapaan peo. Nakimulak ko misengyo. Kinutilan Jesus Christ ako si was ako ngayon. Gas mga fact lang yung mata ko gigas lalo. Makotia gigifak lalo. Na mega dem tatapano. Para el maliye ko siyang tapan esano. Broe. Takatingkan mata na inlang galang kat ni Kelfalo ako. Esmak na. Katinala na esmak. Kirala siya. Tosta pa ngayon, pinsakin kalim na si manake, alana, tago touch my heart, ope, pilagak sa God kil, silbe na tago, esmakin niya God, aksuwas niya God, kimolash mi saying niya. Katin kain, esmak le. Katin ti mutul, lem Jesus lang, te sik me tagat mutul. Isamol mitamalutut lalo kay Gethsemane garden zel proy flok fashak tolu lala dalshak na mutul na mesikyak ta vana in fakyang zel Peter man na lafakin lem e paano na may sikyak na sikom nga kung fintiya esmak le ako check na matagi comfort zone la sinaralong sila si Fena itinay la na sikom lem Christ la sikme akom lut na te kata na il sa malafakanol. Alright, bangan tos to kilogak sa God ke mawula na nakaywa. Tigin. Tignis klomalap komeli isyen melutu da sin bange ke mamata ko kadis ke lutilom nge in kaskalangin akay kom akay gat kaywa kom sham the sigasma kanarik magandagingin lagi mamasikyak ngi ba vigilant na watchful si makom ram kenge kilas samon sign bien toplan le matepe na le kalem la pie pel si ka piaus in ma me kade finita pel si na kata kade ala na bawo pe O te ala ako la. na akom nakatalalmat madali to il tas pean awakin lagi ngali ko makata yagangan nga amuse myself Kulo malap ki malutut nga mayen. Amen. Anak yung akala mi belbas. Asya na nga takot na ko siya. Nga akot na in ka siya. Yan na in. Kasi ya pekin nakla ko. Yes, Eh? yes. Samit nga lakos nga lalfing mo kwe. Akate ke pelsa. Oh, okay. Tas tabangan pa eh. Kulo ki Tapos na fashion display. Anus komen ke malutut si makom. Ako lang nagyangan. ay, kulo malap te. Kulo malap na siwa sa taga gas langan pe. Kada nagitagin il vaka. Kada falok na euros ke pelsa. Nga showing in kain Fräulein kay besi kayo wag lagi broilos na kayo. Kulo malap kulon singkat kaksaking kat. Frede tunlen dolu si fes ki Frede nga in fact matuyak oh God. Maritan ba sam itgalagos patigin in fact sam itgalagos to shock to kate mutana kisingaul na kilungul tolu. Nasam sa going el mapelalesa fact mo mapelalesa sa ma suko peperoin kaya filaling kan molelos lepaing Sam itgalagos kulangan ikes lagi puptika.
Si Brian mo lang ton fel. Ilaiben na subtitle sige ilaiben na subtitle sige sa Miguel mo tekin siya mo na singa na ke singa si el person psalmist singan ko person mit sumasamo sa Psalms kung an perfect may sa film mo. Ang ninge. Ninge. Singalon ke singalit gosh. Il glorify him God ke orela lal. Kipel po smile da mule losle. Na singalay ko siya nagalangol tolo. Il bangon. Lim God in isang mule lalal nasin dalik nato. Nasin metlal. Say I. Hello. Okay. Hi, Sal. That's it. Trisco. Okay. Okay, you gotta go. That's not my uncle. Yes, that's Uncle Trisco. Whose uncle is Sis that? Lagulug, that's our baby boy. Okay, yeah. Whose That, uncle is that? we talk about it later. Whose uncle is that? That's your uncle. Hi, uncle. How you doing, Sal? Oh my goodness. Okay. Okay, you gotta go. Bye. Bila malab ke kumuswiya kakain sa sayawa. All right. So, katong sige tawa kiyan sam sukungan ngan kain pasyala na may katsamon ki sam sukungan nga usod tarip tolo mga pasyala kayo na sam sukuing fostulo ako shit ko sa mawangin ke merit la siya dahil kasi ko din kan liyela sam sukungan ko ke masala lan niyan alu lalo sa Esa vil orela person kaya fila lingon bang na sin lemgat lang koin tako liye lan liye ke gasha god in lan liye la ilusta ko metlogalog lalo singe kanaos la mana ke wain tempo lo tulogan nag flagging katang la lalos in tempo lo in lomadal sin god e kanaos la ke sa hala na ak fok yan in alulan metlan god sa los alulan sin god we Wait mo sa sam sa going in siyak sin god in samulay lalal na selos sa ulay lalal na selos in pel sin pa kokiulay lalan god na selos pa ila karang nalusyang ilos finaxol ta shokta why have you not get taken just go back exams ko kisho pinilos siakos why na yung limgat ilayla ilya ingin da ko sunulos Ngayon lang nagisingel siya bang na singkatin siya kla. Ilang ngayit lalagay los ninge. Ila fa na yun ang mitlogalok lalos ngayon. Isyon al dal ninge. Ka isyon lim kat ninge. Pas kasngel si fak mo. Ifugum ka shakla pom na tukum. Di fak singayin ke. Nga kong vinchik. Liksyon na loeng na ke. Ifugum ka shakla pom na tukum. Kaya balim ka del shakla bal na dog. El dia mokle la si fan nama. El flay la mana kay wain sikyak. Oyana masikyak ki plan bensingan. Naki sikyak maingen. Moitsimas mo sa samsung elitola. Finlem ka del shak ma bal na medin matawagin mokle bal. Na nakanaos lang at lukalok lalos man. Napanang ilta ko kaksaging kat ke singalulan ke singalit kos. Ilta ko fak mo. Isamak mawupes-pes ma kumtaro na sish. Kumurela na sinmetlom. I'm drinking milk and Oreos. Ki kolalap lang ka at malaroya na sintalik na dinisya katalik na tal ka moit lang ngayon. Isa vil da koin akalim yun pa kola na lang ma akalim ya kisngalo na ni kisngalit gosh. Sa fact mo shelik mea siya il Lorena in fel lala pa in paula il fukulje
Il fuguglia insieme serpen in gofo e flia manul dain memonan ko shovin yen maesiso. Kolan gad masikyak ke pafashes lalos ngan. Sham ke ulayang mata magatlong. Pato yaging koy nakalim ye glorify lim God inakalim nila wengin mau payer all. Ilito, Isabelito, la wengin malti ko norela. The shock to. He's not doing anything. Naro, Isabel siyak sila. Ila shwokening eh. Ila fulida may tayo ni siya and mo when got lalos at the arch Eurolos Kishbin Elo Sivana may journals ngan when got lalos Sivana panang Elo Sadana Akudu Keloske na sige la gusto ng long tolo vak mo isa mo la lom Isabel bang na sing God in the comovelos le ekes maginilim God kiulela lal na selos the shock to Shubesiro los ashke kayok singayana ba kishpenelos siakos dalim God naro God il leila ilos ingoin somnain is ilos ingoin ilyak na ke o nga yang ingoin ilyak na yerolos metlokalok lalos kanin som kanaus lanien nien alulalos. Namin nga ako may si Bebe na noon ko la. Finilos likike, finilos sila na India, ano na singkat, finilos for lalikilong sila ingkat, na may miyabe na siya ninalo sila alos. Melos fashion okay ninalo sila alos man. Naralim ka ilayla. Ilayla yung kanausyak la. Sin mo itlokalok lang man. Gamit lokalok lalos man. Samsung kasi Samsung kasi kaya filales of ke Samsung ke bang gajo na sinlaim katin mo lelos lang eh. Hindi to tarla katil ko inorela to shock tayo mo laim kat ifo kung ko shock la pom na tukum kume flia ninge kash ka shock lom sesh ko e angin ninge nimit layla mo'y luminak mo'y kinyayak. Nimitlela mo'y luminak kuluk kayak, akshak kayak. Ali bangan mama sikyak. Maselos. Ilos palakun kebel sima. Ilos forla tilakos kada. Bangan takolon maupe o ngayon na selos ngan. Niki udak lelos na insyo. Tashok ta mash lolos. Porek le sam ngay kenge. In meslo lo shek na ash. Moit ma bang na singkat. Paroy lalo sa sum na yiring God. Akway la yat na si kumising la. Kipel sing akong bang na singkat. Ki insiyash na fon na singkat. With love for the Lord our God. Ke got bang ke long silars na singkat ke siyense auliak na singkat ke besi nga ako marela kain pero ngayon no il sumalay mo yung God il finite to pokla kikitin pela na gosh plan wala and I get Jeremiah 29:11 commanding in fact man lim ka din mga nga pa ito nga pa esot na si Usa nga tiêu din ka nauskosain ka nusot si finchak na yo nakisafla yos inarsafla in finchak silos man finchak lawas aning come to pass narapangan eh takolan sam sa kunganin mo tuyak oh God sa lim ka de lash ildi na wangin la ilash na tasok taas plan wowolal na sinmet layangan. Ilata komolelo sa kipel fall. Ilos ininain itayana liek ace kayak receive it as it is. Na ilos flock yang na yung God. Axel nakadile molelos la.
Kusin Samsungan pangan in the coin kaya an lim god kikasin price ko langan. Seli daw tayo na katil ito, to siya ta katil tiarela si fan na ma, kishipin pangan kaya klang na silo so. Ilo sini na in axol. Kat finda na yung katang alam kat kumulela na sik mo, kumew si mo ininalak na kayo. Kume never leave me, never forsake me. Kat finda ko claim mi ulay lalan kata. Kat insivena liyegat lagata siya yemet. Kakadaksol, kataralong silal. May nga kong binaksol, mayanin mailasyo kaya na sikom. Para in masiya, gawda ko. Knock, it shall be open unto you. The wall ay kay gekla. Mayingin na kayo ashtari. Tasakta, akos la siya ba eh. Akos din lakuma, pa ay geslan sikya ko. Lamalap ke, pensa nga, tiki nga, vlogging ko ngayon koin ako lang kesete. Gulong wala singat game. Akademiki wala faksilum siya flangan na nga nabasya na ko siya blessings. Yes, you know, it's true. Na Mga gumbas pe na kat igesla God pakaliye pe. Para they mess with our choices. Para ilusin God pa silela. I mean, silela lang kuma pa dictate la mele use sang place ka di ko iletiye. Sa mga kumala na ito nakatinin no. Aw. Nga kaksagin siyam sugo lal esap ngayon. First year mitigimil lutu isilom nga fakla. May akal matal na kayo wawangin le. Wangin pe may tala lala. Wangin may tala may ngi saf lang So leadership pangakalin si asap ngayon kain take it upon himself nag-appeal sila ngayon siya kikasya. Nasin God, as leaders, kikat lima, nga si Fena nga, ingat ang dila, ka nga, mista na mata ka silent no more, piye ke masima, fin nga, me silent no more, fakik mama kadil, sap kaninu, falokon my blessings, singin si uusing, nga, is na 60 Fena siya amsa kumakalin, mingat na, pasis nga fakla, lafake, asin book, nga na was Fena ko siya. Yeah. I just want to throw that out there. Kila malap tekin. Ala kung ma-phone niya na may lut-lut sen, kila malap. Limit na ka ngayon, makiliti loma. Prescott ki wisdom and knowledge dahil ko usurik magkaingi akere ko us. Kila malap Tora. Na, di kinis take it from there. Kumitagas ko siya. Alright. Kila malap, sipin ni Charlie kila na singgat kaya nga kain wilong malut-lut na kaya ako saying it. Kila malap kaya ashloman, tari na yok na siwas na kayo wake tago fact na loosan. Ngayon, sure nga sa fila sete na follow ko na yugo singay na kilin kos na kayo wasama katsun na kilenan. Na kilaman lang sila taking games when I sell na. Alright, konsars na may Saturday, June 4th. Si Fesa ng fact mo, akpo si Celia Yaklan Babylon. Akpo si Celia Yaklan Babylon. Maritza nga siya siya ang alit kaswas sinigaya. Nga ko doon singkat lang ako pa siya mo melut-lut siya. I mean, nga mo kifesin lash pinayin ko siya. Alam na, alien cool si Pepa siya mo. I mean, kasi Maritza nga I really like it. Nga ala touch kay kishpen sen nga riti na ke fosi kasha mit ngan fact ngan fosi nagiya ke Isaiah pangan
Kumitala siya mit pala siya ngayon na fact ki for simigan mo. Lim ga del fact. Babylon finally kitron lom. Ematafin kutin foko. Mate, kumain na si virgin, si di masoin na katangyak le. Ay nge, monim dia si filfusha fuel. Inge kum si matan kos. Na vosluan in mo, isla nug avinyan mo tom. Sarak la nug katolom. O lexikat loman, etapan line fela. Förståelsen måste gälla kom gofta fall ilos falie kom akposiselje moekinle. Ngay ora falok saklok wangin mo tetilokin yawi. Wow. Ay si Almo. Kat madalan Israel laksiko sa kikotle. Inel pa. Lame kat kolena. I just had to read that. How long na pa maritsingan kisipin post mga is like Ay siya alam mo Babylon na kisima tayo sa arla na falayat in na naklan. Kikayak lang kata ko na fel. Ilak po siya niya ko na si matayin sa kofta fall lali kinugnog kato lal kisipin ilinge siya matayin kos. Pangan atin takolan maritsingan. Imbalan bel singayan. Laim ga de laksiko sa kelos le na kisho ma tadik na tayo ngan sum pakat cham kin fashion. Kelos sum Babylon matayin siya in Babylon. Babylonians kan orelos halima kulu. Elosak kayo kelos wangin si tulin mercy elos sang na selos. Nara laim ga del kelye ngayon. Matawa kiyen koslan talik na tinisyengan pa. Kosum na in koslalosan pa. Maki los siakos. Kishipin los siakos pa ng lemka de lela. Ilosin ka nutek la na in show ak kayo kaya. To shock to. Masini pala beautiful sin katla siya. Ilti na ngayit lalagay ilos. Ilti na sinungin marik na silos nga. Narafosini shamkin Babylon finally kitron lom. Fosakos, tagan glorify lem God, la selim God, serela facts ngayon. Lem God madala na. Fosimigos na kaya, if for God de la posiseli Babylon. Siya nagkitolo pangariti na suma, we fosakos. Kasinlim God through Isaiah fact na. Meet, kumain na si virgin. Babylon, kumain na si virgin. Wangin siti ka in katangkum na. Wangin siti katangkum na. Inge, kung fani ni ki John Lom, emba kiyan kut, mayin misinge, wangin le, kung monum tila, research tila file, inge, kung ano si matayin kos, kung pikam matayin kos Kila mao niya no. Marit sila siya ke Mac singal tolu Kim natin sam kene. Why siya sign ma takosin malim katil ko machisa sila kalim ngayon. Kay siya sign ngayon. Ilta ko fact mo akal may ta commit ligilim God, commit ligilim Jesus sa sik meo. Sun na bangan sa plain fella. Tasyok lamayak na ke ngal si mit ke si matayin maya kulay ni Jesus. Kay si signs makatliye mo, non ko mo akal kita kalan lay mo. Malayim Jesus in fact, masun na pangan, na nasikyak na mangan. Sun na pangan sa plain fella. Layim Jesus ilak sa fila fact lalan fact mo. Il na signs ngayon, il na ngal si mit ke matayan si mo.
Akulani suso. Nainge na katsibashamram kin simatayan. Salamayak Babylon na kisimatayan virgin. Lamayagil na kisimatayan gato. Simatayan na na los. Vergesers mano, fail mano. Simatayan alana mayta akilin akfaletje. Lem gadel vak ma fani di kitron lo me mataken good. Inge kum simatayan kos. Sarok la nuk gato lo man. Sarok la isla veil lo man. Isla veil, isla nuk sa sangafin matoman. Sarok la sigalon tapala in velo. Moit nagawa nga ito at liye kum gikum kosta fo nga liye la kum ak posisel yag kum ak making yag. Pahay niya atin vlog saklan lem gata. Lem God, il vlog sak na sin Babylon. Ifo, Kishbin Babylon, Bezima lem God il Leila, ilo sinusla mo itlayangan na insyongan. Babylon, dia sang si fan na tulin pa kumanta na sin mo itlayangan. In fact, fosak lime ko shvala la. Narito yan na. Ilang nga tao ka siya fosakon ko. Nga tao ka siya sin mo itlog. Nga tiya si Filorelo sa na mo itlog. Nga falelo sin po. Kum tiya na pa kumatalos. Finne mo itmeto kum arla na kayo kielos. Kum non ko mo kumekasya nito karawang non kayan maing isumla ema o fakasaf la ye. Ki utak la siya talik na tinisya nga matayin siya nga nilos matayin kayo naupe. Ako siya kilos ako kilos na kilim kadil fak ay siya siya mo nga la. Il falelos na na yung bone Babylonians ngayon siya ilos sinuselos na kay exago siya. Na may ilos sarap ilos take it for granted. Then dia laman pa kung tabi mo itmata lalos nga. Sang pa na kayo kilos. Mat pa na kayo ilos kayo ke. Na lame God. Di ba kato yan gugulan lame God. Kipelsi kum ace kum yang nasin God. Kum for lala kayo la. Na ilarya kayak lang na sumo. Ka na sika. Hindi nang itlalikiya kum. Isak na liye. Il falelo sa nine bone may inkain uselo sa nan siya ba Babylonians ngan. Kilvalelos na nga niliela ilos tina. Tinas akalemi ba kumata na selos. Ilos orelos ala na upe kulu kayo finnemit mata lalos ilos akayo kelos be. Kishipin ilos non gomo wen si bel ilos magaim del. Wen si bel ila tila kasha. Wen si bel ila mao katin masle. Kasi ate ma fwek ke merit sa ngayon katin lamana ke mo lalo sa. Il falet le nanon ko mo. Il nanak falet nan mo. Wen si bel katang yak leil. Wen si bel le palakin patatle ni tin. Aralim ka dilvak mo. Ngayon ra falok saklok na sum. In katin bel 9 len si fan na ngay istam kulto mo metalik na tum. Dikikom. Kaya me pa magkaimpel si na meta. Kayok si na meta. Siya matayan. Finitaklam kulto metalik na dal in one time. Kayok fakasi ngayon. Kayok si na meta. Namayayag Babylon na ke o atin siya matayan na gato, matayan na los, matayan na wo. Saflay yung kishipin il orik maginyok nanak faletlal. Tielieng mamay dagyang nasingan. Bayanang naimgadil falokan ng nasilta na upe. Kumisam kingariti sam itgalyas mga tikin just kalensyo mo na mga esafil mo. Or falok saklom.
belit gosh na sin met lokalo klasing. Nilim ka delarela, ilara falok saklal, uben as in Babylonians, keshupen, Babylon, or kuluk, maitlal. So let's stop and think for a little bit. Fin bangay kayak lang kata ko na sin maitlal, keshupen maitlal, tiyak sol. Na maito, may saya o finara kuluk na sin maitlan God. What do you think the consequences would be? Melim gadil arona sindalik natal ngay. Kisyo pensiagos landalik natal, il falelos tanayin pon may Babylon. Kisyo pen Babylon ara kuluk na zelos, non como kinakolalos para may talik na tinishel ta som nine Paulos. Kinakolalos ilos katang la Judah in Jerusalem. Il dal nan ka magkona lalos, ni kun lalim ka at ilorek makin pe. Ilorek makanolos in ka insang kayak fal na sintalik natal. Na los lalos, los lan Babylon, kisipin los lal, il tia liang umit lan ka. Finnelos mo tayo siya, il tia lielos yang wo, naralim ka il faloksa. Sang mau benasil. Saflayel, il tiewewe, may taliel. Ilak posisel yayakla, ak may kinyayakla. May tlangada fin misengi, kingali emerit singa, may tlangada katel fin nisang kayak na selos, il din ang itlalakailos. Fin may tlalo falok na yaroling koin siyak kinanak manas, siyak kiauliyak. Lame God, live at dusis kelos, fight their battles, live at making yelos na kayo asema, akuluki may ilsulela. What a way, eh? Forget, wuye God fin time dana ako slim God. Na bensi makata ko foto le sa kateta ko foto le kisipingat mulin mo it. Bensi makata ko foto le na kilonggalang lal nakata ka auliyak madal. Tosok ta sin kun. India nga kum pa ekulu kimet lang God. Kisipinisam na lim ka din nangit lalakaylos. Ilisam yan na la sa ora kuluk na selos. Na ilara falok saklal faun na ke. Si fes laskan fak mo. Ak posi selye yak lan Babylon. Kat kainis na sirs mi senye kat India arorik malasha. India vash sayan long silang kat. Na tiebe malashin mata suka dinak kulukye moit. Nara oya nakatay siya na long silang kat in kainak sol. Ay nga back. Having got to like repent. Repent, go back. Do subetu ya kalan sa pal. O subetu ya karo long silang God. Nailala na si going kan karangin kom. En nakawa kumashwaya. Favor lale ashki. Ashki ma kumara ash foam. Favor lang God pa mas mga kumainin na mate kibed sa nga asin maslun na ito. When fin favor lalan fish, katay na talikulo na tale, may si fin akuluki kat na ile, kufso ko na si fan na may kinyela may ito. Nangakum dilong sing akum pa, may si may lak, posi selya may kinyelangan. Right? Pangan malutit ke sete, pangan mga islake, na kulomalap kulokaksakin kat ke katakasin sete o na tigin mitligi na ngan ko in kilenalos sa mata ko kasa nga Okay, first minute. nga mo tigin kayan may ngayon show petari
Asun na sake kayo na sum alik penita Moses fin na pin pangay kayo na sum ko finalik pangay kayo na sum talash financia talingin na ifon Mary sa finan ko na gulamalap ke kum dalwi ka ta wala lang classmates sila ngayon there is paing kum Normalap ke kumalarin vashwi kadak akmolye arslash yeneng yang luse talayin sa kulamalap ke arsloman pe kim finan kona kulansin kat pe ke arsloman ngamokat liye kamen lan Tignis layer kulamalap ke kasin kasha Kulaban assume ke kung wikat ke eko singay alawan assume delfinan Honolulu assume airlin tayo sa pe kulamalap Chris Chris W. Rap kula kemiliti na guess maganyagat kay siye payana paya kula metli ki patla may lutlit singan ma ke saptas ngel toluwe kulamalap ki Mac 7 Dora ni Maya Lashwinan Hilo kulamalap ke Ashmet Lashwinan Hilo katliya ka kaksaking kat ke was na kaywa kafika kulamalap ke kumbui pe ash ke treni la shoye ka kay wana siu mesel loman pe long lash met tarna na ke ash loman long lash pe na siu dal ni Georgia Dora nga life ni mal tako kipe si ma preaching and praise the Lord. Amen. Frank langan pe. Tiking gumudala siya nga na. Namla na uusibangan huyak. Frank alako Perinta ikay wo na sum kulan singkat ki arsloman. And napili si kumasya kunaman lap ke kalayang langkat ma usko mebe. Dora, wala lang Frank. Frank yung laman best. Kinin mo awesome teaching. In fact, Kailan mo mapayan. siya. Alright. Nga mo. Care din na Julian pa. Nga pinamalap care. Long last na siya. Mesel laman pa. Kaya nga lalal fung yung magot soon. Kaya warut sikra. Kulabe ke arslo man. Nga live yung mga sang kaya wa comments ngan costly sakluk nga nun, block Thinking aus ko man. Ay, klamalap. Locality wo. Tiginis nga gas la. Na. Fangasit kumin. Okay. Kaliya de praile. Evine. Kaya na inget. Alright. Okay. Awi ko was. Matwiyash. Matlili matlala. Ke akataya na wo ma. Gostip sila piya nga yorol tiginisya na. Malutut ma akfashiyak lew oye ka inge. Okay ka singe. Ke gadel fakla ma si Lorella. Yes yo klam nga on met tiki. Masi mati ni siya na shmani na ken Babylon nge. Itak kyang kalalos na sin met. Yeah. Persia nge. Afo nga nan ka nage dahil si ma Arsana Yurosh. Kachamjam kitini siya na eljam nga laman nage national stage. Nage kazilan Babylon Milos. Tiepen na laman soklaben gasha kanin met maka telgi katin gasha katin mas el shiksin malik met fash na yin napana ngara gesikyak nge nganan ka nage evin banga ngamot ka na 65 na malutut singila so I think I have arrived ngamot ka mga rel ngamot ka mo ashiruk na forget oye mga lashka gimnasin Dalik natin kakata. Kang aislel na selos.
kanga itaten na ke enin lalo sa kan mangan banga sin kingan slongan ten kalikin siya ira botla blessings lan gat na sika makulo ke malutut si matagana kas makin yeswe nange alayok kalme na sik anake malutut dagangan na siya nga lang si faklo malap na siya na kayo madaka pa si sel pain kain sa po siya comments lo sa finne bello ka tolo makatala sa akin kulo malap ke ko skan wigat ke ka singi belang af logon na rol tigni sena len kain kaliye awiyan nakla sa bagat fasiliki pro tignis eban mashiru ka ko mute Nakal mga nan call when yun phone mga faka. enenasi Nga mo pinamalap taking. Kaya kila naman lap taking ke kataka soon pe saflay la siya. Nga lalfang mo may lutot nga kat na kayo wata kayo ni pero ay ke katinala na rooted and grounded ke gas lang kat. Katin mo kain kilan ni mante me fasyo akay katin ka weeks nga akay katin kain ito la God, lim God. Bayo si gasyo na siya. Nakatinakilin pelo, signs and wonders ke plan pelo. Na fasyo ni actually like I said, katin kain katin ito la Godfinak soul na ila Godfinak soul ila karngin kata na ulay lalal. Godfindiak soul ila ese kayak fall na sish. Nakatindi na dafong le nan ko mo. Godcoin rela judgment lash na sin mitsaya eh. Katin past judgment na sin mitsaya. Min il mo kayo na. God mo kayo na ba judge ako mo. Il mo kayo na kat si fan na ma kat mo si ma ba falling church yurek malash ko nanon ka kat ang mens kat hindi kat tayo days kat nag-i-plan na nanon ko or kat orela o yamaya kuduk ki kat na mamabangan mga long si share ke besin kulo na malap na sus na kay wa ke gasing gas ama ka days ke comments lo san fin ne ko sa ma te comment ko we got na ngayon katanda sa akin ba arslo maning ka ni se ko na sesh kadinita na mga kat ak fashion nga ash be na sus fin ne might sin mas receive gas lang got me saying that's a lot. Pero kinakaksaking God, kinamalap na siyos na kaywa, lim God flash in wikat na kaywa ke fashionly flash, layla gas lani nanin God, misa lanin wikat ke fashionly flash. Meli na kinamalap ke arslumpe kum doka flia pepe shema, dari na namalalap, ngaya ko lang ang kon pero yak sa fie, takay ni live cast lash, Kenye, oh my good friend. Kenye Belcourt Kilomalab. Welcome. Not finally kuminse nga Kilomalab ke kumdagabe akilinar slash ke yenengengo. Ngasin ba invite kum kubindaga wigot, mait makawan indaga wigot, tamlan sir la degen just kalak fashe, ako den gisenrio kilutudeng in sette. Awit ko short time. Sali Kilomalab ke mo lash pa. Lagi Arslaman sali ko sa mubangan na ngayon ba ko na si was kata ko na kating kain pero ay ba ngay wiya maliti ko komen kumashwayan we got pero ay kata kay ni pro accept ye live cast lang show ko kulo malalap na sim baba ka lang kulo malalap na sim gawin kulo na tum sa lim lash Jesus Christ ki siya dalal sa aknas na si God le liki ko luklash na kayo Kulomalap ke wala na lo makigas mo lo mga days ke causing.
Usung yen got na kay wakatin kan mogul kun. In kain pashala be elos na kay wasema cross our paths. Our paths cross with Leila Dangon, Lominus Katele, Korek Makan, Rek Makun God, might kalens up Loming Kain Ak Fashikin, Alumving Fasing. Kaksakin ko malalap keldigin dress ko, Eoye Beki Seulal, Willow Betamlin Serle, Seulal, Ekula Malap Katchituin Kaksakin kung Gemana ko magumagin si Oye Katke. Roiling ke fashion clash na siya sumbaba. Tapo min kain kapsalo siyak na kay wasa mawikat ke kasing. Ilos finish all aliki live cast slash atari. Tapo min wala los akin si uyelos. Song kena lalos fall na gilong silong. Kainin Jesus kat pray. Amen.